gledalci, dobrodošli na utakmicu 25. kola Federalne lige Jug, gdje se sastaju rukometni klub Riješće i rukometna akademija Čapljina. Za Čapljinu nastupaju broj 1 Jogor Stefan, broj 2 Hrvatović Kristijan, broj 3 Cesar Anđelo, broj 9 Spajić Petar, broj 12 Rajković Vinko, broj 13 Jakić Petar, broj 15 Hrvat, broj 18 Nežević Tomislav, broj 21 Matić Ivan, broj 23 Brkić Ivan, broj 29 Košković David, broj 33 Masta Goran, službeno lice Krstić Alaman i trener Ostojić Josip. Za Riješće nastupaju broj 2 Halilović Nida, broj 3 Uratović Amer, broj 4 Malović Amer, broj 5 Stanković Jusuf, broj 7 Bašić Četnik, broj 8 Petrović Amer, broj 9 Peradenović David, broj 10 Špašić Černik, broj 11 Brkić Ali, broj 12 Kravić Adli, broj 13 Musić Ažar, broj 14 Božić Semić, broj 15 Brkić Anis, broj 19 Dević Černik, broj 22 Javić Semić, broj 26 Bašić Tari, trener Slatina Jasin Majstor Švisar, službeno lice Medalić Dohuber. Sudije današnjeg meča su Nešić Šidarić Okonča Ognjević, kolega utakmice Šegić Javio. Stanković prvi broj. To je bilo Janci Zvaja Četina.
Vojdelović, prvi gol, žuti karton 2.33, Čapina. Žuti karton broj 13, Vješće. Žuti karton broj 9, Vješće.
Osala Travelić.
2 minuty jeszcze. Jest.
2 minuta do 32
Dobro.
Ajanović, 4 kazne. Jonatović, 6.
minuta di organizzazione, cittadinanza.
22-18.
Ajmo pametno. Bravo, odbrana.